Dragi gledalci, tu smo sve do 11 sati. Naš sljedeći gost je gospodin Adis Hasaković, PR AS grupe, jedne od najvećih grupacija u Bosni i Hercegovini sa privatnim kapitalom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Mi ćemo, evo ovako ćemo početi razgovor. Bosna i Hercegovina igra večeras. Svi znaju koliko AS Group učestvuje u kompletnoj toj i organizaciji, podršci BiH reprezentacije. Koje su vam posljednje aktivnosti vezane za to? Za reprezentaciju nogometnu mislite? Ja, okej. Može vam se da imamo više sponzorstava u više reprezentacija. Kao što je poznato, AS grupacija je sponzor i nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali isto tako i rukometne i košarkaške sa različitim brendovima. A za večeras nadamo se najboljim. Sve osim pobjede bilo baš onako iznenađenje. Da, pratimo, pitamo naše gledatelje, svi kažu da ćemo pobijediti, neki kažu i Bišević, Đeko, šta vi mislite? Svejedno kogod da dadne gol ili više golova, bitno je da pobjedimo i bitno je da je popijemo ako Bog da u Parizu nakon što smo i popili u Brazilu. Je li to već nam govorite neki sljedeći brend? Mi ćemo je sigurno ako Bog da kažem, piti u Parizu. Sad nadam se i želja nam je svima da je popijemo zajedno sa našim reprezentativcima. A ova operacija Pariz nije toliko komplikovana kao što je bila ova operacija Brazil, pa smo ipak ispunili naše obećanje, tako da sasvim je logično da budemo u Parizu. Da, zato vas pitam, je li nam već najavljujete brendove neke? Zato što smo imali neke predivne kadrove iz Brazila gdje je Marijan sjedio i pio kafu. Marijan je to odlično uradio, stvarno. One poruke koje su nama bile bitne da se pošalju iz Brazila, a ne samo slikom, već i riječju. Baš sam neki dan Senada pohvalio i zamolio ga da Marijanu stvarno čestita u moje ime. Sve ono što smo zamislili urađeno je 100%, čak je onako i prebačen plan. Jer poznato je, ne znam da li gledalci znaju, da li su upamtili, da li se sjećaju, ali tu smo na tom projektu sarađivali Face TV i AS grupacija. Da, zato baš i naglašavam. Jeste li imali kampanje, bila pićemo i mi, i u Brazilu i naravno na svim vašim kafama Vispak je to pisalo. Jeste li u nekom trenutku onako posumnjali možda u reprezentaciju? Šta ako se desi? Mislim, nismo ni u jednom trenutku posumnjali da će se desiti nešto neočekivano. Mi smo prilično rano krenuli u taj projekat. Pa možemo i tako kazati, ali to bih ja više objasnio tomu nekom našom ogromnom željom da stanemo uz našu reprezentaciju, uz našu državu, uz naš sport, jer nekako se sve posložilo da i mi možemo sudjelovati u tako jednom velikom projektu. Osjetili smo i mi neku šansu, prije svega za promociju naših brendova, ali sve je to u drugom planu bilo u odnosu na to ogromno htjenje koje smo svi ovdje, svi Bosanci i Hercegovci imali u tom trenutku da u tim kvalifikacijama pokažemo da smo najbolji i da nam je mjesto među najboljima. Koliko je bitno, eto pričamo o vašoj podršci sa različitim brendovima, koliko je bitno da BiH privrednici podržavaju sport, općenito reprezentaciju? Najprije, ja moram kazati da mi volimo sport. I zaista su rijetki ljudi koji ne vole sport. I sport je toliko korisna stvar. Tako da u svakom slučaju svi mi trebamo podržavati sport u mogućnostima koje imamo. Međutim, sport je istodobno jedan sjajan komunikacijski kanal i mogućnost da promovirate i zemlju, i državu, i sve ono što je vrijedno u toj našoj Bosni i Hercegovini, ali istodobno i šansa da ispričate svijetu, evo u ovom konkretnom slučaju ako je riječ o reprezentacijama, priču o vašim brendovima. Sasvim je razumljivo opet da mi kao jedna bosansko-hercegovačka kompanija podržavamo bosansko-hercegovački sport i kada je riječ o ovom reprezentativnom nivou, trudimo se da upravo u prvi plan stavimo ono što su brendovi
koji se temelje na onome što mi zapravo i jesmo. A naša odrednica je Bosna i Hercegovina. Dakle, zanimljivo je da i naši brendovi koji imaju najviše uspjeha kako na domaćem, tako i na inozemnim tržištima, su upravo ti koji dolaze iz tog milja nekog kulturno-povijesnog nasljeđa bosanske kuhinje, recimo kao nečega što mi svi ovdje baštinimo, kao što su, ne znam, Zlatna džezva ili kao što su Klasov somun ili Jufka ili Tajna ili Begova čorba ili Sarajevska. Dakle, to je nešto što ljudi prepoznaju vani. Oni jednostavno idu prema nama i upravo je sport, evo recimo, jedan od načina da mi tu priču o našoj lijepoj, prelijepoj bosanskoj kuhinji, zanimljivih okusa, posebnoj u svakom segmentu ispričamo cijelom svijetu. Sjajno ste to rekli, svakako. Ali još jedna stvar, da ne bude samo da mi podržavamo reprezentativni sport. Dakle, zaista je velik broj lokalnih sportskih kolektiva, škola sportskih, zatim takmičenja, manifestacija gdje smo mi prisutni. Tako da mi svakodnevno dobijamo zahtjeve i trudimo se da pomognemo gdje god to moguće, gdje god stignemo. Da. Koliko je za marketing općenito bitno da prave takve saradnje, dakle, sa sportašima, sa... Jako je važno da marketing prepozna šansu, odnosno da oni koji vode marketing kompanija, evo u ovom našem slučaju, to sam otprilike ja, zajedno sa timom ljudi sa kojima radim i naravno sa menadžmentom, koji ipak odlučuje o svemu. Najprije, najvažnije je da se prepozna interes, šansa i onda u tom jednom pozitivnom, tako da kažem, okruženju nije teško raditi. Dakle, onda ste i kreativni, onda ste i zanimljivi drugima i onda vrlo je teško da pogriješite. To je otprilike ta neka formula. Mi smo se šalili prije početka razgovora, ja sam vas pitao, pored toliko brendova, kako stignete da saznate šta se sve dešava? Rano ustajemo, a kasno ležimo. Radimo puno i u tom poslu osjeti se, nadam se da se osjeti i u javnosti i na tržištu ta neka naša pozitivna energija i htjenje da ispričamo jednu sasvim novu priču, da naše brendove prikažemo baš u onom svjetlu u kojem je potrebno i da pošaljemo prave poruke. Do sada, moram se pohvaliti, mi nismo imali nekih slučajeva gdje nas, recimo, ljudi nisu razumjeli šta smo htjeli kazati. Da, to je uvijek neko trik. Da li će isto što smo pričali o tom Brazilu, hoće li otići na kvalifikaciju, odnosno na svjetsko prvenstvo? Ja priznajem da je to bio rizičan potez, jer mi smo odmah na početku kvalifikacija tada krenuli sa ovim sloganom, ali pokušao sam objasniti, to je bilo jednostavno jače od nas. Taj se slogan nama svidio prije svega i mi smo htjeli na tim sloganom dati neku vrstu podrške našoj reprezentaciji. Dakle, ako navijamo svi za našu reprezentaciju, onda ćemo to i javno kao kompanija preko brenda, evo u ovom slučaju Zlatna džezva, pokazati, staviti se na stranu te ogromne mase navijača i biti zajedno s njima i zajedno sa reprezentacijom. Pa evo, podijelit ćemo i uspjeh i neuspjeh. Naravno. Mi ovo jutro, samo izvolite, vi pijemo kapućino, vispak. Ovo su nove šolje koje su jako interesantne. Sve je novo, Mr. Mrs. V, sjajan brend. Evo, prije mjesec ili nešto promovirali smo ga. Odlični su rezultati koji stižu sa tržišta. Uradili smo nešto novo, pokazali smo i domaćoj javnosti i tržištu, ali i inozemnom, da smo mi u stanju ovako nešto napraviti. Prezadovoljni smo kako stvari teku i mislim da će ovo biti jedan od ponajboljih Vispakovih brendova u budućnosti. Što se tiče AS Group, posjedujete i razvijate se u 3 divizije, hrana, trgovina i tekstil. Kako raspoređujete to
Pa upravo te 3 divizije nam omogućavaju da budemo sistematični u onome što radimo i onda vam to naravno olakšava da vodite cijeli posao. Dakle, 3 divizije su otprilike prošle godine smo imali promet 240 miliona maraka. Najveći dio prometa se odnosi na proizvodnju gotovih proizvoda, 150 miliona. Najviše ljudi je zaposleno u toj diviziji prehrambenoj, negdje oko 1500 radnika, nešto više od 1000 radnika radi u tekstilnoj diviziji i ostatak u ovoj trgovačkoj diviziji. Dakle, proizvodimo oko 1000 proizvoda, vlasnici smo možda u ovom trenutku u regiji najvećeg broja brendova. Te brendove razvijamo na način da oni svojim kvalitetom prije svega, ali tom nekom svojom osobenošću, tom svojom pričom, tim svojim bosanskim backgroundom osvajaju police, osvajaju mjesta. Bore se za police kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu regije, ali u cijelom svijetu. Dakle, treba kazati da se mi bukvalno sa najvećima u svijetu borimo za to mjesto na polici u 25 zemalja svijeta i dobijamo bitke. U regiji ja se moram istaći to da recimo Zlatna džezva poslije Sjedinjenih Američkih Država najviše se bosanske kafe popije u Hrvatskoj. Do prije 2 godine otprilike to nije bio slučaj. Već sada na tržištu Hrvatske imamo 1000 prodajnih mjesta gdje se Zlatna džezva prodaje. Tako da to je, ako bih ukratko mogao pojasniti o čemu se tu zapravo radi, potrošači, kupci, tržišta reaguju prema onome što je bosansko i to je nešto što mi baštinimo. Mi smatramo da smo kompetentni, to svaki dan dokazujemo u tom segmentu i to bi bila otprilike neka naša formula tog nekog uspjeha koji mi imamo u posljednje vrijeme, a i nadamo se da ćemo ga imati u budućnosti. Naravno. Pričate o tome dakle kako se borite sa ostalim brendovima u cijelom svijetu, toliko zemalja. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini sada što se tiče onog kupuj domaće? Pa ja moram kazati da se stvari tu mijenjaju u pozitivnom pravcu. Se odvija sve skupa. Čini mi se da svijest domaćih potrošača stasava sve više iz dana u dan. Bosanci i Hercegovci traže jednostavno bosansko-hercegovačke proizvode, kvalitetne proizvode i to i tržni lanci sve više prepoznaju, tako da sve više daju prostora kvalitetnim bosanskim proizvodima. To je ono što ja primjećujem, to je pozitivno, to je dobro. I u tom svemu naravno da kvalitet i da onaj ko najviše ulaže u brend, mislim da ima najviše šansi da uspije. Vi uspijevate. Hvala Bogu, jeste. Hvala vam puno što ste došli u jutarnji program Uzbuđenje i podijelili sa nama tu vašu lijepu, uspješnu priču. Hvala vam. Dragi gledalci, ostanite i dalje sa nama. Ovo je bio gospodin Adis Hasaković, glasnogovornik, odnosno PR, odnosno u timu komunikacija AS Group, jedne od najvećih grupacija sa privatnim kapitalom u Bosni i Hercegovini, sa najviše brendova u regionu i još mnogo šta. Ostanite sa nama, tu smo do 11 sati.